ya ia kani gaji lang balengkot sebab ikut mau burung ya pelengku tak senam ikut kelat no jadi mi macam senam ki hun kiksiu riang kesam ki pasal kurang baru bahaya kesam jom imei spiriti lendo orang ki mengelam jom di kesenong dari sadar berdengkan ki dekat nak unit circle berpihak-pihak jom ki New South Wales Customs District ki para mengelam sembhalang nadu ke KGP sen sama Himalang ren kunjuru iba nakalian kabalang pasbiterian kebidan lang nadu menaya bingilai mencinta supaya beliau firu tentang bagi barok kebidan lang hali kandajar keteng yunuru Nasyam migri kabu banai kedai kerpang di pilang baro. Si kentian kemalai keren dah kinong keren masa kemat. New slow gini persai. Nak lingga ki New South Wales Customs District. Slow kalau abang. But kumbapi slow. Ba kaki isu ni naruh kipor di belalai. Kajian ganti dan persyak yang ni mampu beriu ni uranium. Dari lembaga kerja persat Malaysia, but kerja betul nanti jom spiriti akaba KKSU rengkat di media kerja kesan kejompi dilawakkan ni dan persat ya ke Yusel dari Badan Sokar India. Nilak bangkelat hawat midap kerja Slovakia agani kesni KKSU kuanra jika kubur jom kerja Slovakia kiri kesan berjumpi bak mengerak ru ikut kubur bak keseng berkidukhat jongkah ni baru kilong kiding ketir dibanding menyada ia kena gedong bakatan terangkat berpikir kesan berjumpi menomailan ia ke Sorkar lani ia ke Yusel lani ia ginu kidalal lani ia jen kibumut penthami bandrong nang ni naktai pada yang kelong no yang ni merpok kendau pada kenegatan mula hendak berpau gaji semua ia gaji long lakloi jompi ia kesan berjumpi haduk kini kita mat kebabenta akaba hidarkan bagi hawat ni judan gajinya kontak kebajan ha bagi ia kesan tiba long lakloi bagi trelang nak kapor dengan gadai kamtam bat kini ke Yesu tak maknyon si kata ia kajat bendria kini slow benong ba pin yang betul nanti sama fi yang ni kapateng banuan bapinailam ketiga yang ketiga men namar ba ismoto ia kanong rem kaba imiyet ilayang naduk kipor kebaran ngit kam bak nidadag ki kajing kerman bakayen kesam ikun kiksi baro kidang don katahi kajok kanong rem bak kisi dalilai kalong kelat ia kajing hikai kaba imiyet ilahikai yang ni naduk ke Jokipor. Lagadai bangin pensawah syari boy, lagadai bangin pensawah syari jantia, syari war, dan syanu dan persya ia kejenti umurpok kendau kekisu kalau terlalu kendau kita. Bat ia kata ngidon kam, kembang juye dan naduk Jokipor balik. Ia kejeng ia selok nakapor syakapor, ia kejeng ia rengkat kajuk kelanti kembang juya. Pengingit kam ham aktian. Pidon ni kajo ia kan orang tiga yaweru ia kiprah seng halang ki badan huni ki seng samla bade baro bagi dai bandan ia kajo kumansi kebai mi ia la persat mansi na kipor ki lalat tingam keran kambun namar ba kelantia kebasyempor sandri kenta kebun kebiwan jengai tingam keran nasikmat ki keran kambun nasau sesisi 4 ngai keblai kerpang ia bisa berjumpi ba pila yang sobha yengi ibawan nasitai bagi barok kilfat kisu di badan langhang ni bag ni Islam ni Islam pinedon pat hakanat kebukat kebakia boleh terkenal sumar musukhya ripi bagi barok kikut kisu di persapuran di barok masoban nong ba kum kasang ni bu ru kajenduai minta yang kesan berjumpi bagi niroi perompare dem syom pra syom bag kerten junumi ihi kan junam bag kejat menglebi kan ia pertu junam bagan perkut nak bohong
Em ka kerteng sa kanan mi $10 million rin. Kubai siya jarno.